Dobro večer, dragi ljudi. Opet mi zajedno, imam jednu novu temu za vas. Prvo da vam zahvalim svima koji mi pišete, ostavite komentare ispod video snimaka i pišete mi privatno. Puno vam hvala. Ovaj rad se i zasniva na tome da dajem, da se dalje daje, da dajemo za davanje i da se proširi ova priča kako bi ljudima bilo jasnije kako jednog dana bi mogli da sebi kažu dobro je, sve je u najboljem redu. Imala sam jedno pitanje od jedne devojke, ovim putem je pozdravljam, ona će se prepoznati, gde me ona pitala šta ja mislim o tome kada gleda horor filmove, ona se sva naježi i s tim što je ona na putu da bude i glumica. Ovo pričam detaljno da bi vama bilo jasnije i onda ja sam naznačila da i njoj je to u stvari jasno da je to izraz emocija, a onda smo išli na to da malo pojasnimo kakvi su to izrazi emocije. Znači, kod nje postoji mogućnost da mi se ona nije dobro izrazila, da je mešala pojmove osjećanja i postoji mogućnost da zaista ima neki problem sa time zašto je hvata jeza kada gleda te filmove. Znači, prvo, kada gledamo filmove, ljudi koji smo svesni, imamo svest da je to samo film, bare smo toliko svesni da gledamo televiziju. Dobro, jasno je da nesvesni ljudi onda se predaju tome. To je, može se reći, za glumce i škakljiva stvar ukoliko nisu raščistili sa svojim emocijama. Ako nemamo čiste emocije, onda možemo, nažalost, kao glumci da živimo zaista taj život, glumački život, da preuzmemo i da živimo i u našem stvarnom životu. Zato voljela bih da ovo glumci vide, da sebi pomognu da prave razliku između onoga što je na filmu, odnosno što oni snimaju, sad govorimo o tome, a isto tako i za vas koji gledate video snimke, mislim nekog filma koji je horor, i stvarnog života kakav bi vi stvarni život želeli da imate. Znači, naježiti se znači da nešto u vašoj podsvesti postoji što vam budi osjećanja da vas tera da se naježite. Podsvest je takva kakva jeste, znači govorim o globalnoj podsvesti, a i vaša je takva opet kakva jeste, odvisnosti od vašeg karaktera i onda se identifikuje sa tom globalnom podsvešću. I pošto u globalnoj podsvesti postoji strah, postoji sve to kako jeste. Ako vi isto iz vašeg karaktera nemate svoju podsvest koja se bazira na bazi božanskog znanja i živite taj božanski osjećaj, vi ste onda automatski upijači iz tog globalnog podsvesnog. I zato, ukoliko nije to rešeno, vi se naježite od situacija koje su, da kažemo, borbene, negativne, ratovi, znači, ne znam, bilo koji horor filmovi ili stvarnost neka u životu koja vam se događa. Kada vi sazrite, vi se spajate sa božanskim. Božansko znanje kroz vas teče i vi niste više podložni bilo čemu i onda vas ne prolazi jeza od takvih situacija. Sem toga, kada ste u božanskom znanju, znači kroz vas božanski se osjećate, onda ste vi otvoreni za sve ostalo, znači onda se vaša podsvest otvara, upija onu drugu stranu, a i to vam je poznato, onu milost.
kada vi se toliko topite od miline, a to ne možete raditi povodom jednog horor filma. Znači, ili pored nečega što je drugačije, što vam ne može izazvati tu emociju. Znači, to vam je isto tako kad se sretnem sa osobom koja je bolesna od karcinoma, koja ne može da stoji na noge, primjera toliko bolesna. Ja sve što mogu da usmerim milost, mogu da ukažem na Božju milost i da osoba kroz mene počne i sama da se osjeća milost. I sama kao pojava sam takva. Ono drugo, da je žalim, da se ježim od te osobe, da me je strah od raka i da se plašim, to više ne mogu da radim, prosto ne dajem takvu emociju od sebe, zato što više nisam iz te priče. Ja sam morala da shvatim tu razliku, jer da nisam shvatila, danas ne bi bila živa. I tako kad vam ljudi kažu da se naježe, znajte da ili nepravilno iskazuju svoju milost, božanski osjećaj, znači, ili oni ipak se osjećaju onu drugu stranu i ne znaju uopšte šta rade i u čemu. Takvi ljudi trebaju pomoć, trebaju sami sebi da pomognu ukoliko mogu, znači da promene svoja stanja, da izađu iz toga, to je rad na sebi i da bi mogli da zaista život vodite u miru. Ima jedan video snimak, pa ćete ga pronaći, kako sam iz mira delovala kada je auto klizio. Znači, gde smo bili u autu i dole je provalija. Uopšte, znači, kad letim, kad se vozim kolima, kad se krećem, šta god, ja funkcionišem iz milosti, sa božanskim znanjem u miru. I zato onda imam tu privilegiju božanskog i uvek bude kako treba. Eto, želim vam da vam ovo pomogne, želim vam da vas ovo rastopi od milosti, ovo saznanje, da više radite na tome ukoliko vam ovo nije dovoljno jasno i da u buduće uvek se osjećate milost, da više nikad se ne naježite. Godinama već, evo koliko živim bez tog nekog jeza, ne znam više kako to, znam kako izgleda, ali moje telo više to ne sprovodi, ne doživljavam ga i mnogo je lep život ovako, verujte mi. Do sljedećeg šaljite mi opet pitanja, sve što vas interesuje, razradit ćemo. Ćao!